kamiti ya budget ndene ya mbunge ya kaunti ya Meru noe Martin Kome makasi nekirite ya Meru wirane wao kuona na metho mirandi kathumba wete na mbere mwaka jojo makasi ugite twekinya mweri jwa ere ya Meru bakanjiria kuona matunda ja thirikari rero kagite na gaka agite kinya ruwaria rwa kigina gya mpongeri na chomba supplementary budget yendeka bota mbunge ya kaunti bari tayari kumekurukia na irinjira gutigira mbete itichoka augite twekinya muthia jo mwaka jo thirikari ni juju etantatu bakethira bagutumira kigina kionthe kewiti na mbere kenda mbete itigachoke mutugikare no wina report ije mukarerigiti wa budget kere mbunge ya Meru Martin Kome makasi nerite ya Meru ni berigire witi ngugi maturene kuma katika mweri juu akiuga ngabana motumantu ethingia na thite procurement kuri wakagita gaka mid January, end of January mwananchi wa Meru aketha akiona ngugi gitika na maturene kwa wingi nkurukiura chitika mbere na manzo ate aya kajukie gita. So project irachi cha proposal na unturene na supply chain to bia agriculture bia michezo kuthondeka mathoko kuthondeka bieni bia mibira kuthondeka barabara na mantu ja kama scap mantu ja yonde ya carol open burete etiendelea na ikwatu kikendelea arega akera guketha kwina enough money iche gwita nguma turene kwa wantu bakona ngugi enderete gwitwa kiri thirikari ngavana mutuma ntwithingia procurement ethithitwe mapema kenda January mbura ikiakio January ngugi chionthe chithere ni gwitwa mbura ikinya kura kaire ya mweri jwa 3 jwa 8 ara uchithe ngugi che barabara chionthe ira chi batikuritwa ni rithi na chiathira au angene antu gwetera kuriwa kingi makasi na ugite procurement daiji badite na infimisira baratumaira umbere na tei procurement irera tumite kugya gucherero kwa mirandi ya witi na mbere kire kuotanthiru ya mwaka jwa thirikari i procurement thaite kaire on hold no tunandiko gwakadire tekete kumba kwa implement na ibukulikana nyakoti ongo ni erekana na mantu jau so thai procurement yethithwo na ifmiso irera ari ombere nio enderete ku procure ndene county government ira tuna chio no ngabunge bukejira mbere lakini as we speak nande procurement enderete kuthithwo na the old system irerio tei procurement bungi MCA makasi na ugite ni bakuritanire ngugena rwangi rwa kigena kire thirikari ya Meru gutigira ni bagutumira kigena kionthe kia mirandi ya witi na mbere na njirere yagirite kenda kuguna mu Meru akiuga kinya ukaja gutuika no thirikari ya Meru bakwenda supplementary budget bobare MCA bakoma rutha beje babathithirie kenda mu Meru akagunika buru gwetha kuna nindi supplementary budget kinya tugeto tu recess dai tu recess kinya tugeto tukero tu supplementary tukathithio so inde chairman of budget ngwita nguna department ya finance minister of finance so ara tukona kuna ngapi kwenda supplementary budget tukamithithia kenda mbeca cha Meru itita monga mwicho na ara imwe chingirwa ingo promise mukadi wonde wa Meru mbeca cha mwaka jojo thirikari cha county ya Meru cha development utembeca nyemwe kagitirwa by the end of the twekinya June mbeca chionthe cha Meru iketha chire absorbed na chitete ngwiri batikulita ke report rande cia wero Juma rea kwari etwa ne motuge kare